Assalamu alaikum YouTube görüşçüler, at suyucular. Bugün bir yaşar tay satığa çıktı. Çum Karakaşka 3 butak. Jetelengçi. Tay boyunca dağı malumat veriyoruz. Hayda koyunu. Tayın arka jakları, bazıkları. Öte sulu ekan canlar. Şunday to'xtatib turuncha aldı jaklarını ko'rsatib qo'y. Bir jagini o'tib ol. Aydın aldı jakları, butu olu, butları taza. Arkan butları şişikleri yok. Canlar. To'liq görünüşünü ko'rsatib qo'ying. Boyunları da uzun, video başken canlar. Haydangchi jengil. Jengil ekan tuğanlar mı? Jorgolları. Şunday durun, başlarını tartıp koy. Canların başları, kaşkasını. Uzun kaşka. Jetelengçi. Canlar. Jengil tut ol. Başa jetelep duruyorum. Maşina gelip atır. Canların turuşları. Nasıl oğanlar? Taydın boyuna gelsek boyu toçsuna tak çenel beptir. Taydın boyun bir ok 1.40'ın üstü boluş gerek deydi. Canavar öte sındığı suluta eken. Bastırınca şöyle aylantınca. Az bağlarını aytабыз туғандар. Taydın adresi Aksaray Kerven şahrına karaştı. Ақтөбе айылында тұрады. Жетіссіз болып қалған малыматтарды şu Hasan Akиге çalıp ала бересіңер. Нөмірлерін қалтырабыз. Taydın bir oqsынына сөз жоқ туғандарына. Арқа жақтары дағы gelişken, çatқы аяқтары дағы жайында екен жануардың. Дағы немелерін айтсақ екен. Başlarını tartıp koyun дағы biri. Den soluğu жақсы екен туғандар. Қабақтары аттал жағынан башын қашқазын көрсетіп қойын дағы бір. Қашқазы ұзынынан. Жақындан şu төштерін да бір көрсетіп қойыншы. Төштері омыралары. Нөмірлерін қалтырабыз туғандар. Адрес айтылды. Тұқтарына жеңіл екен тай. Өте сұлу, красавчик екен.